Yego karo. Ako sijena kumaje na kuri kunyuko. Ubundi wawe ni hone. Oya. Nako manze nabuze umuntu. Nukuri mwihute pe. Nukuri ndanabakumbuye. Oh, iko vizuri sana. What? Acha nikitegeleza hapo. Toto mtoso kweli? Ujizangu. Yes. Ndimo ngindebe ko uriya mwana namugeraho. What? Jesus is Lord. Hey! Oh no. Abagira neza nkamwe ubundi. Ariko sinarinzi ko n'ubwo wakira nk'abana. Washimye so kujyayo. Yuko nyakubakureze. Wewe wihangane. Ugizangu. Aga n'ubundi ko n'umukobwa mwiza n'abatoshe. Ugizangu. Nta kibazo. Ako komeza urugendo. Ubonye nagize amahirwe kwangeza mu rugo. Oya komeza urugendo ushobora gukora n'undi nawe ari kubanga. Wahurone. Sawa bye. Ugo mwana wa. Mwana araryoshye kweli. Wacu murenga twoma tugera abana bameze kuri ariko bose twoma tubabura iziye mu Rwanda. Ariko sinzi ko napfa kubona umwana mwiza nk'uriya. Ariko nukuri biragoye. Mwana araryoshye. Tukoye mwana. What? Nikanguka mfashe umuze. Kwanga. Nikanguka. Reba neza. Kanguka ndi kukabona. Muze nasoni. Yes we. Muze. Muze. Mwamfashije. Muze ubaye iki? Muze kwari muzimu ubaye iki? Muze.
ugize muze bigenze muze genda ujya kuzana amata genda muzana amata niyo mvura ihute nakalanga cya kintu nikizima bana Nina kizima.